Yo. Over. My boss. Ah, me fundo. Ndo ko me to. Ale mi fo. Ale doji. Yo, pere ku ko. Yo. Apega. Nu polo mi ka don na mi abele mi ya Akpini news to ya. Egbela mi ba metiti egbo. Enye nu nola na Milenorvisi Borborbor Group. Le is le gon. Ogbojo. Da, mi asenu toto vide chogbo. Abega adaba popo ma ton. Ya be nu toto ku. Da, ya ga dogbeke. Yo. Avo, ya le doji. Ya le doji. Yo, apaka. Da, avo, wele ku nko ri. En konye edem akpabi. Okay. Wele ku ba ibe konye fu edem akpabi. Wele ku wonye Milenorvisi to be nunola. Wele ku atan na mi toto fide to abobo nwa. Afrika mi akpomile. Yo. Mi cho is legal. Amegeriwa omenya ogbojo. Kake Madina te ogbojole. Efiabe bile ogbojo kuli ARS pe domedome. Tami wona dole ogbojo kuli ARS pt ko mi se fo ko dafo abe nu wona ka o tepe meeting dena. Yo wona ke tepe meeting na nyebe bi dena ekutepe. Okay. Adori. Okay. Jijo pope afisi afieke church program nsi anu eke dibe mi wona eko no ke diele a enye jijo no menye eku tamildo abobora tane amesi ameke elemi adia nyawa nsi anu ke be mi wo other amaliyo abroad be ne komi kura yomi le ready be nya kloko yi ya alawe ekaya bibro fi ididi menye egbefe group ya mi do agbabe america ka popo gba a mi le ficha almost 2001 ya mi ji habo boya gomi 2001 mi ji ha gomi tamenye hati onye fi ami agbafia be echoku agba amegere onyami Milenorvisi Borborbor obenu no la ya le gbogbo nbe habo boya le to fo apeve ple de kame ta le nu popo nu fi la be 25 years afe bla fe kwa ton so ya hala hoko ta ya gboro le ebe yo dena ebulume dena feme ni se vera de yo dena ye fotu come ha ta be ha vie ya ha sese ya ese vera de da ova ebe yo tin dena jigbeza dupe so de pe ne ga gbe so se ya pu ina we egwera de aha da yo be yo le isle go ogbojo le Madina aha da ebe ndo to ta mi atanda kapomo de ya vala jine nu bola wa ye ni atante ri ta bre ko atan yo ne o wa se ya fe kapomo ni 059 059 20 33 18 059 20 33 186 ko gbojina na yo no deka e go be ye fo han le po okay 00559 220333186 nenya yomi kwa ato Milenorvisi to kemi original be ledeka wo me Milenorvisi ledeka wo me